Ay para ha? Indang girl. Ako nag-chill kita ko girls ngadto sa plaza kauban ng imong mga mama. Ako nakalitan nga numiabot ang imong girl nga arang kang ilara. Ako nakalitan nga numidaga nagpalaban man siya sa iya mga barkada. Mauna si Esto nag-represent ang late fuck nigga J. Kubiyo kayo ato ba? Ikaw. Bounce. Ay sa kadili, ako lagi dire, lagi kay mo islo mo. Maubitaw sige lagi ko ganina og sulti lagi og ho ho. Kay gikapoy lagi ko sa ako diring paminaw. Mura na kog mukirig lagi sa unsa sa ka tugnaw. Jandol, balik na po ko nimo nga topic. Si Jandol lagi kay baho, lagi siya og tikdik. Jandol, ang iyang liog lagi puno bulik-dik. Bisan unsa. Idol! Okay, Jandol. Ay para. Ang imong tiyan, unog bitok arang kahugawan. Ayaw magbatas og lapok, imong piyaw ng germs nga sige hinoktok. Yeah. Paminawa kini ako mo insulto ni maliwag di ba klaro-klaro di ba nga naira parang akong gusto nimo makaamgog ka ni ko J. Balik. Paminaw, ikaw diha lagi kay mura ka og naglutaw. Unsa man na lagi ang imong kalimutaw, lami man lagi tusukon og puthaw. Kay tanawa ang imong lawas, ngilad kaayo mura kag aliwas. Tanawa ang imong kolor, mura kag di puti, mura ka og di kolor. Doon bastang imong dagway mura kuno og tabon sa unsa kanang tawag nga barrel kanang gigamit dira sa atong